iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay ngay, tumanaulmot tindag iti aso da pari ba daw? Awan da pari ba dong kan marituyang ditabalay da? Awan da manin. Asin mo nga iti mangpakan, iti tarakan da. Ay, imay ni marituyang. Imbilin na asikanto kanon ti mapanmangpakan iti aso ken manok kas kada pusa da. Ken adan sapay rabbit da. Na! Hey, apay. Papapananda marito ya, ken pari ba daw? Jak amo Di na met imbaga no sa dino ti papapananda. Mas dawak. Pasaray awan da mutan dita balay da. Ala, ingka nga rod pa kanon dagiti tarakenda. Kasi damit no mabisinanda. Ay, mabisina kun ba daw? Mala daw samot ti pinangan da dito. Urayin ta ka dilaeng. At da ka pa'y kintinapay ijay. Ayun anya. Ay, inak man agkapay kan mangan iti tinapay. Nalpasak mo na nagkapi itay. Urayin da pa'y kanwa malpas ti tabon. Sa atay tumangan. Kasta ka day. Mala, urayin ta. Malpas tayo amangan. Agdiritsutan iti kabangibang a barangay. Gaputa addaman kanulam lamayan dan ijay. Anya, no kasta. Ipabigatan ti agaway. Numabalin pa'y kidinakit. Sa tanto agawitan. Intun malpas ti tabon. Na, kasano ngayon dagiti taraken ta? Bayahamon day ta. Sana bali. Tadamon ni parinting ijay. Isaw timang pakan kadagiti taraken ta. Ay gumatangak man iti may sa kilo ang mais kagawad ko anang. Maes, Win, may sa kilo? 35 laeng, kapitan. Apay ngay, takas lang na pudot ti ulong. Ay masurunak man iti dayjay apari ba daw? Muna nga awan da iti limangal daw. Saan ang mangisagana iti kanan ti taraken da? Anya? Sakit ti parigaten da na mapan aglutaw kun mangpakan iti taraken da manok, aso, itik, rabbit, kas kadaan niya pa'y dita. Ada pa'y ibon da Martinez? Nagadon ti tarakenda. Ay, tidakas na. Naibusan, nagiti ipakan iti animal da. Sa dino ki dimot ati papapananda. Ay aganos ka, kapitan. Tas si kama tinangital kanda kadagiti tarakenda. Ay, agyaman na. Nakasangpot tamot laengan dito'y balay. Ay, wain tuyang. Ay na. Nabanbanuga ka nang awawit iti may sa asa ako akarnay. Kasano, insa ko ti ulo ti baboy, at dapay karni ti baka, nuang ken manok, nagdudumating kabkabil mo dita. Erwar mo kay din dagiti daduma dita akarnay. Taya dubam, tamnusan napapangles. Ay kato na, day talagayam. Dagiti daduma, ipan ko iji balay da parinteng. Anya, Amo kadakkel ti rip da kay. Irip ta ti daduma. Sumut lagayam anabayag kay nga awan. Tagayam. Di mayo kay anapan nakiwatwat iti sa bali a lugar. Kasanaw, kit awam mo ti maangay itapas ka nito lugar tayo paray. Siya kung tigim matang iti mais, akanin ti manok yaw, tana ibus. Kasta ka di paray. Ay, uwan gayam. Di mo adadakkel a review paray. Ada. Apay aya. Ay, umay ko man nga ron iparip na gito'y nabati akar ni paray. Amangan nga min nung papanglis kay. Sige Hagyaman nagpari Nagadubo daytan paray. Ay, kita duwa paray. Iso nga ron nga umay ko iparip dito'y balayo paray. Anya, nagado akar ni tinyag ni tatabadong ditawi ang kain. Kasta nga ron. Ada ulo ti baboy, kukod, kan ipos. Ada pa'y karne ti manok kan baka, kan luwang. Apay ngay, tadi kayo nagluto iti pulutan ta. Awam mo imbaga ni pare ba daw nga ada itad na kanya. Awam pa'y kunan na ba't asukatan na tinggatan ko iti kanin ti manok da. Ay, bawasan nyo kit iti karne, tapno ada pulutan ta.
Di dan tumot la siguro madlaw. Jak pagtatakunan day ta akarni. Paray, umay kuman alayanin dagiti kukod ti baboy. Tapno ilawak may ti bukbukal. Ah. Naimas kita si dain ti kukod paray. Ay, mabitla eh. Atoy. Agyaman pare ah. Sige, inakon paray. Ay, di mo pa'y binayadan ti 35 nga inggatang ko iti maes akin ng ti manukmaw. Ha? Babalin abayadam. Ay. Basol mo paray. Tagimatang ka. Na! Apay imbaga kaya gumatang ka. Na. Amok pa yan, day taamay. Narigat nga rod ti kasta inteng. Inton maminsan, di mon ulitan. Ay, 100% ajak ton ulitan ti gumatang iti taraon ti manok da. Hindi akon pakanan ti oraan niya di taading wunda. Ha, Di ko namkit day. Awan konsensya da. Di kayat da. Isudala ti matultulungan. Nagado akar ni asid si dain da. Ngem di dapay agpadigaw. na. Kunakman, no saan mo pagtatakkunan ti karnay. Imot dakit di. Awan ka diti among agpadaya ita dito lugar tayo paray. Apay, saan pa'y mat ana ibos ti karni nga abastuyo ah? Ay way, saan pa'y magkidi paray? Day tala ti paglaigan niyaw. Di kay mabain. Ay, awan ti amok. Ay, kung ano dati among paray. Tapno saan kami pa'y nga umadayo kinituyan. Na. Ay, bantayan nyo dagiti tarakan nyo. Saan atila papapanan nyo? Manusan nyo ka di pa'y langa pa kanin paray. Na. Nya kamutin paray. Nang runa ka daman sumarunong agpadayan. Day tala ti umay mo ibaga. Ay, kwa paray. Ala kong tinabati nga ulo ti baboy iti unog ti rifyaw. Wen, tadi pa'y iso asali iti unag ti ref may. Alam amin, di ka mangibat-bati. Awan man da pari badong kan marituyang ijebalayda. Ay, naibus siguro na, tae karni nga inalalada. Iso arimwarda manan. Una, kasta talaga. Ay, dagiti taraken da. Awan mang pakan. Sigurado ang mabisinan da. Ay, ingka pa kanin no kayat mo. Nauma akon. Kalkalpas tayo laang anangan. Ngam apay ngay. Madimot ng tibuksit ko iti panagriknak badaw. Uray sakto ya. Nasaki mo tinti tiyang kaw. Ay, sos, sapay awan intugot ko nga agas. Ay, madanaganak. Ang mga no saan analinis timpasango da kada tayo at haraon. Ay na, Diyos ka. Ikarek, saan kami na dumayo pa'y? Ay, kasta nga rod matikonak. Ay na, kasano nga rod ang makaawid tangay no kastaw. Sapay nagadayo di tawi. Ay, dinasayaat. Hawagak ni Kwarog. Tapnuyag na dito yung tricycle na. Unman tanay, marigatan akon amag na. Ay, tibabawi kon ngay may ditawi. Nadidigra akon badaw. Ay, agluto ako maitikanan dagiti baboy ko. Angam saanan, tainak pa'y agluto itikanan dagiti tarakan damari tuyang kan pari badong. Apay, di da pa'y simbang paut. Saan pa'y nga rod, mare? No adda pa'y sabali nga agpadaya iti lugar anapananda. Sigurado ang maibayag dan ijay. Mayat sigurado nga adun tumanan akar ni tiyawid da. Siguro Kwarog. Ala, inakon. Ang mga numabisinan dagiti aso, manok, pusa, rabbit, bilit, kaskadaan, nyapay atarakon damari tuyang. Sige, panawat kayo. Wow, maray. Ay, nayan da ka badong kan marituyang. Panagkunak, sandan nga agtrab-trabaho. Taday tala makidayday at aramidon da nga gasawa. Naku namon, Kwaraw. Ilaw, tataba daw. Hello, Kwarog. Mabalin ka din o may nakamisukunan ka din na namatuyang di tayo. Di ta ka din nakidayaan niya, tataba daw. Wine,
Sige. Agyaman na kwarog ah. Tanay ay na. Madentirig-rig namin dito eh. Ha? Apay ngay. Ay basta umay ka dito yan. Sige, tataba daw. Urayan dak dita. Ay nagsakitin di dyan ko ay. Ay day tuyang ngay. Anya ka dito mapaspasama ka da kaya tataba daw. Ay, oray siya, kwarog. Talaga ang maday. Ay, madiday to yan. Ay aguray ka pa'y kwarog. Isardeng mo mampailang nagpataray. Ha? Ay tapo mabak. Ay diyak manusa rin ang talagaan ay. Ay, papanan nyo ka day. At mo masiyar. Ha? Ay, awan siyar di tao eh. At dayakat na'y katurturudan dito. Lumugan kayo latan. Mapantayo di paradaan. At siyar ijay. At napapanakin ton malam, iso asikan timang pakan kadagiti ding wanda pari badong. Apay awan da pay. Awan da pa'y nga road. Ay, nagbayag dan. Muda nga datarakan da, mabayag da. Ha? Ay, basta. Mapan mo pa ka ng dagiti tarakenda, takaasi damat no awan timang pakan. Ay sige, mapanak. Nasayaat. Agan anos ta. Kaaruba ta ida, kat mangnamnama da kadata. Ewan ka de. Wan kun kunak. Ngamjak mapan. Ay agyaman na kwarog. Aw, awanan ti sakit ti tiyan niyaw, tataba daw. Ay, agyaman ka may kwarog. Hinapudno na. Madipay lang ti tiyan ko kwarog. O di itulod kayo ni Jabalay yaw. Wanaw, iji ospital. Ay itulod na kami pa lang iji balay. Unmut tagsukat kami pa'y nakababain mo. Ay, wana. Tanay, medyo sa bali ti angot yaw. Iyay. Napan mumutlat pinakandag iti tarakenda, inteng. Jak napan. Masadutak. Anya, di pa'y kat kaasi dagiti tarakenda pari badong. Makauma dagita at tarakenda. Ay, sa nabali ko ma. Noon na minsan, wano na midwa, wano na mitlaw. Hanggang saan mat, kanayon mo tin. Ay, kasanungay no sumangpet da. Kat makita da asaan mo a pinakpakan dagiti tarakenda. Uray man. Apay responsibilidad ko ayan dagita at tarakenda. Makapasuron. Ay nainteng. Rombeng nga ayatem ti kaarubam. Akas iti panagayat mo, iti bagem. Na, Nay, simmangpet kayo matgaya man, marituyang, paribadong. Ayun maray, nagpasukon kami nga maingkin ni kwaraw. Mapan kami ko iti ospital maray. Madlaw ko kat di pa'y napakandag iti tarakan may. Ay, pasensya kayon Binilin ko ni Inteng nga umay agluto ko maiti ka ng dagiti dingwen niyo. Ang saan mo't nga imay ditoy? Alasa na bali maray, tanda kami matankin ni Badawng. Da kami ti makaamong nga agluto iti kanunda. Apay, kabailan nyo ti agluto? Awan marikrik na yo? Medyo ayos mo tin maray. Awan mo tin ti kasano marik na may. Nasayaat nga rudno kasta. Sige, panawan kayo nga ruday. Kasta unay arigat da tatabadong ka na natuyang. Nasakit ka no ti tiyanda. Nasaya at imimbagdan. Hey, kanayon da nga men adumayaw kun agsida iti karnay. No anda agas asok, wano padaya. Mapanda, adi da mabaen. Wala raw. Hey. Timaday, uray di da kapkapin ano ti agpadaya, ay mapanda. Masurunak, mabaybay anda mutin, nagiti tarakan da. Ay? Sakpay ti aramiden da aparapakan. No pampanunutag. Saan mo't nga importante launay ti papananda? Kumusta maray? Pabalinti umay. Ay kat ubay kalat ta aparay. Apay, ibilin mo manin, apakanak dagiti tarakan yaw.
Apay adamanen padaya, anadamagyaw. Kahit mapan kayo manan. Ay, saan pare? Kinapudno na. Imayak. Umayak agyaman kada kayaw kin ni Maribanang. Ah, Kin pamrayak pa yain. Ti dumawat iti pamakawan mo kanyak pare. na, Amok nga da sakit tinakam mo kanyak. na. Ato, iti may sakadag iti tarakan mi amanok pare. Ha? Itad cooking ka pare. Na. Nalokmag day ta pare. Adaking ka no, parcham, wano, tarakanan. Agyam anak paray. Kaya't ka di asawan day ta pare, napakawan na kan. Aminak. Nagsakit tinakam ko kun ka paray. Ang ita, ta inikanak iti manaw. Ay sus, awan mo ti sakit tinakam ko kun ka. Manok lagayam ti agas na. Tiag karupa, naskan nga tinulong. Nga, madimat ngamin ti aramid yo, tatabadong ken nanatoyang. Ta, aglablabas kayo. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Liesa Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay.